Itum vare wichan bauli paisor in a kapening atum gata mening mana ka varena kachuho wuivang Christo rau sada itum na ningtarlak in awi mikdali matuya kare korin now kabig sankani duja traditioni. Remake up the archery kamdaya baubi. Okrul ZEO officially pom hai kamiot sakli makamaya protest pamaira educational office la washing safe zone ngasakawai ngakawaira. Committee on Tribal Unity li unlawful organization sada declare san mikhavai liangmei naka council na kapo president Tribodi Murmuli memorandum misangaira. Like yang athar, acher the Tangkhul Express with Wungramphi Ngalung in a Amei dalei, bawing may sign up nganang roomsa. Okrul ZEO officially pom hai kamiot sakli makamaya pongshok the katomtheilak shoot maybe kala worship we mapping na kayakha sada ZEO office mangali protest pamaira. Protest kasajali worship makada ka kadana wazanga. Okrul Higher Secondary School Principal Joshua Suirang Nagahang Katam Gashu Hina Society with Kumren Rung Saya Katam now being Nihita the Kangaji Maling Sak Paimana Worshim the Kangaji Maleilak Rada Kamatan Ninatam Kui Shuking Saki China Kayona le takta to Kui the Kangayi Dandi Mikhavai Boira Kala ZEO apam la educational zone CCTV hai mikhavai kala security matami hai mikhavai atum na dalei gijila Okrul Higher Secondary School Principal Jena Hangsanga. Associations of Recognized School Okrul District ARSUT na otsak chili makamaya pongshokaira. ZEO office Jena Okrul District we katam kshiwi powerhouse sada worship saikorali mender guide sada kalena. Hitada katam kashili kahab kamachiti society we manga kavali kahab nada ARSUT na kabishoka. Educational offices, institutional free, kala zone, free zone, sangsak kaji recognized worship saikori we matun sada ARSUT na yari saikorali ngavawaira. Society li issue ngatatayda leisalala kikana katam kashili mahab ngsak palung maragaji hangsanga. Educational office kala institution being free safe zone sangsa kavai ARSUT na concerned authorities li boira. Itum na tebai zatui kahai kajang panga shigawi mangali Okrul zonal education office li zakmai makatay mina pesa timan saya dahanga. Chuiti li ko lamara lakla achuwi hili bom rahai kamina da hanga. Committee on Tribal Unity Koduli unlawful organization sada declare sami kavai liangmai naka council LNC na president Tribodi Murmuli boira. Maram wuivang president Murmu na memorandum misangda LNC na rihon shok takle maram la liangmai na jangangi panit kamayonwi maram hangjiteya. Jagangi kamayon wuivang CMN Biren Singh na Senabadi district wazangi gachili koduna trespass kala dangerous provocative act na the direct magrachiko tang hangkamatin shokawada LNC na condemn gasa memorandum jili hangsanga kala direct katumdang kotu na kambigai kangbokpi districtly protest sada violent demonstrative ji jagangi kamayon li hapkawai ningrin na kasana gaji LNC na hanga. Kotu na protest kasaji liang mai naubingwi ning sajing sak kala atomic cultural rights kala ngishan li kayam kashina da council jena hangsanga. Kotu wi otsak jena public safety kala jingri ena ngishan kamayon ni threat ngasaya da LNC na hanga. Hanga haimaram bing wuivang unlawful activities prevention act wi azingli kotu li kami kawai liang mai naka council na boira. Myanmar wen ragzing illegal immigrations na Kangbokpi district we social fabric li satsai ragachile LNC na hangsanga.
Mirak zang juwi eina educational environmental degradations gala indigenous communities being the marginalized kasa shong sakaira council jen hang sanga. Liang Mai community matailak in a Kangbokpi district le khalei bing na political kasak ngapang da khalei maram nila hangda. Constituency kachunga likuki MLAs bing na minginin sahauda indigenous population bing government benefits kala development scheme samgapang ni kasak leya kachila Liang Mai naka council na hanga. Saikori wuivang Indian shorkawi yang sankami boira. Tourism link mikhavai Indian Sarkarna National Counter-Tourism Policy masangla khiraura da Union Home Minister Amei na hangaira. Aya anti-tourism conference kali na kahang. Law and order hi state subjects sada states being na geographical boundaries kala educational limitations leisalala. Terrorism hiliva. Security agencies saikor central kala states na kuing shikta yang sangi ijina kanini na ngurum da strategy semra da hanga states kala union territories being wuivang shorkana model anti-terrorism squad ATS kala model special desk force STF semkawai ningrin leisalala kala ji leihai hitharan terrorism li Musungkawai command structure club platform sada shijinra gaji union minister shana hanga. Bev Shongfuli ma mung po pai mirada Thobal in a Bishnupur district administration na jizakami shogaira. Double Deputy Commissioner A. Subhas Singh, kala Bishnupur Deputy Commissioner Lorembam Bikram na jizakami shokati shura Lui Kawana obina ma ngbo kawai pay fraud mishijin pai mira. Chimang maningla farm vehicles akava le katau bing na main road le matau shokrong le ka kari kang ni leipong leipa kaka samata phalung ra gachila district administration na chizakami jili hang sanga luili kasing kari le leipa nga thand public property sajing sakawa ta chizakami jili hang sanga Infal East Pamon Kambu Makhalekai Khalei Irilbung High School which shoot me akali Shawmig Highway Wang worship Jui Miping protest Saira Zingum Hang Truk Nongtombam Nilakamol Goho worship Jui headmaster li could like sing me Kanina Zakshilak and Shawmi Awaji Ochochi Ayang Turbung Trashikali Gishokna Lubag Bo Muramling Sund Kanganang Shoka Highway Tili Mi Kanijina Headmaster Jili Marie Singlaga Attack Sanaji. Ajang Tarik Magada Pangatang Outlaw KCP Group na demand letter mida Luba Ting Hang Panga Boya. Ka Headmaster Jina Luba Ting Magada Katumang Mishapra da Hangina Nganang Laga Nilaka Molni Awi Office li Esselt Kasana da Hanga. Nilaka Molli Jennings Hospitali Wang Hahawa. Esselt Kasaji Makamaya Irilbung High School Wikatam shoot mabing staff being school Kate li protest Bamjidea. Ade Kasaji li condemn Sada Kuyona Witung li Katag action Mikhavai Boira. Churajambur district li Manipur police na raid Kazatli Zam Daraka to Kuyera. Raid Maleilak in a district Jui Victoria Mart Marvang Kala Rengai Abamli achon Darik Pangaina Truk Ngalung li Kavana. Chili local Kala foreign Zambir whiskey wine Kala locally produced TIC liquor le called Myanmar liquor zangda lupa lak aka ting hang pangada truk sha truk manwi to kriyeje. Security wuivang le search operation dalei. Security forces na area domination exercises Pisnupur district wi Sadu Khuroi kala Nepal
Nebali pastili vaira. Ayang utor resident hangshini de gutum gadali kangahan sada verified salaga jihoira. Ka ayin magashur mi turukli dukuyaira the hanga. Armed miscreant gazette kamkavai police na stately checkpoint shaka trada kani haidalei. Kalakan kana ward pungung pungwa kasali kahab maleilak security forces na National Highway 37 kala National Highway 102 lila yangsang dalei the hanga. Railway driver akali tukukui kala assault kasali rongmei naka Students Organization Manipur RNSOM na condemn saira. Organization jina janbam mikishoka tishuda None District Kambiront Village mi Joshua Kameli Arambai Tengol 80 extremist ne assault kasana. Ochochi kaiku kubui kulgate Infal Eastli achon tarik pangatang gishok naji. Railway driver kasa zingum magatakutum kameli 80 mina dukui laga ishiwui kem ni rek la rakuro nganawawoji. Otsa ki human rights violation na kala naka naupingwe kaya la safety li threaten kasana the wrong me katomtheilak jinahanga. Arambai tengol extremist bingwe violent activities ngalang deng samkavai RNSOM na timan saira. Kala ochoti thakte investigate kala prosecute sakami la kameli mashun kami timan saira. Kala violence la makhangi lupa kupoli yarina koka sadang sungkavai organization jena kathongaira. Zakshi kame marasho kavai violence mersang de khalei authorities na yangsang palungrada RNSOM na hangmatin naira. RNSOM na violence di akala mamayamana mashun ni compromise masamana gachila hangsanga. Forest Department, Government of Manipur we Forest Card Otbom we entrance examination ajawe tarik taratang rumi gidalei. Forest Card regular kala Forest Card contract post we porikha thagida khalei wuivang na. Porikha ji thagida khalei ukrule na Kamjong district we candidates kayakha exam centers infali tami haikasa ngachemida examination center Ukrul Higher Secondary School Ukrul district li tami era. Examination center kala allotted roll number G Forest Department website forest.manipurforest.gov.in li yang khuibaira maram wuivang Ukrul Forest Divisions Divisional Forest Officer ling hanwa baira. That we the archery come die about we. Ukrul ZEO officially pom hai kamiot sakli makamaya protest pamaira educational office la washing being safe zone ngasakawai ngakawaira. Committee on Tribal Unity li unlawful organization sada declare san mikhavai yangmichingda naka council na kupo President Tribodi Murmuli memorandum misangaira. Hachawi bau hiling jangaira bau ngana da Nathum saikorali ringapha kala kamaha yizimikshong saserono.